नियमी पास्पि सक्षित्र जोजलपडु थौ नेपाल सम्मत 1144 पहिला ठो नवमी शुक्रबार ख अर्थयुग 2080 साल माघ महिने 5 गते शुक्रबार ख थौ यो नि जिउलाई सौ चाहिँ दुःख चाहिँ दुःख दिए नि ल थौ स्टोन से चाहिँ छिस्ना नाजामा गायक योगेश बैदे मुरुगु चाहिँ बुखो छिस्ना निनमा ल खेतला थौ यो स्टे चाहिँ सारे छब्जे यो चाहिँ कान्तिपुर यफुया चाहिँ वेका यो चाहिँ बुखो चाहिँ मुरुग थटे मे अनलाइन न चाहिँ मे वेका यो बुखो मुरुग तर फेसबुक या चाहिँ नेपाल भाषा संगीत प्रेमी संगीत योमी पिन्छ रास चाहिँ थौ चाहिँ वेका थौ यो चाने योगेश बैदी मुरुगबटी चाहिँ सोक चाहिँ स्ट्याटस या त जिन खना वे स्ट्याटस खना चाहिँ थौ चाहिँ वेका त भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली दिछा छे थौ यो ज्याज चाहिँ प्रसार न्याना चाहिँ थौ नाजामा गायक योगेश बैदी मुरुगु चाहिँ सोकी चाहिँ थोले नेपाल भाषा टाइम्स अनलाइन पत्रिका चाहिँ अनलाइन चाहिँ वेकै बारे छ बुखन उया चौथो वो बुखन जी थौ थन नेना निङ चेन वरिष्ठ गायकले चाहिँ संगीतकार योगेश बैदी मन वेक विवाह चाने से सारे 12 बजे मुरुगु ख विवाह निने स्वास्थ्य सु समस्या प्या वो खसना चाने त टोचो ज्या अस्ट्रेलियनको खसा अन्य वास यक यक मुरुगु ख छेज छ तागु गायक वैद्य शिष्य लिसिया नेपाल भाषा गायिका रिटा मर्दन कनादी कथा निने पच्च बान्ट ज्या छु पच्च वेक बिवस ज्या दियो ख थजौ समस्या नापन जु ज्या रिकभर जुइ रेखा आशयाउ खसना लिप सासलाट समस्या जीव वेक त ये लुटी चुङु काठमाडौँ प्याले अस्ट्रेलिया यङको ज्या छ वेक त चाने छ 12 बजे अस्ट्रेलियनका आईसीयू ले भर्न या खस सारे 12 बजे वस याकु याकु मरु ख मर्दन कनादी गायक बैदे नेनेर डुमख वेकै म्या निमो क्याछुन्डु वंगु माग एक डेट नि झचक सोलो कुन्ति वेकै त गंकी ढुसा वसुन्धरा प्रतिष्ठान पाके ढुसा स्यामिन सृजना शिल्पा ललाउ ख शिल्पा समारोह वेका उपस्थित जिमोसा भिडियो सन्देश पाके ठगु मन्तव्य तया दिउ ख उगइले वेकै स्वास्थ्य खास छु समस्या मोरु ख उबले वेकै का लोकेश बैदे शिल्पा लना कया दिउ ख मोरमु योगेश बैदे नेपाल भाषा खस नेपाली पाया आफ्नो लोक अभाव मे हाला दिगो नेपाली भाषा वेकया मे सपना पुलाई सारा आँसु लिएर जाऊ मेरो आँसुमा नहाँसे नेपाल मेरो उपार हो आदि तस्कन लोक अभाव मे ख अथि नेपाल भाषा जेनम श्री बुद्ध भगवान जिमियम ठौ चिठा आदि आदि यको लोक अभाव मे त लिपाङ इले वेकमा गायिका रिटा मर्जन छ जना नोगु नेवा मे कम्पोजियागु लिसे पुलागु मे त मुक्त हालिक जाइना दियो ख शुक्रबार पशुपति वेकै अन्तिम संस्कार यागु तयार दु खन ओ नेपाल भाषा टाइम्स या चाहिँ अनलाइन पत्रिका चाहिँ आउटो आछपु वेकै या चाहिँ मिन्जना जना दिस
जरा मृत्यु पाना जरा मृत्यु पाना सुख थका या उधारे धन अभिमान दना दना भेलो पाना जुए मते प्राण दना दना भेलो पाना जुए मते प्राण स्वाजुया होला चोना सोरे थात स्वाना जति जुया लुना चोना थात तिमिलाना न स्वाजुया होला चोना सोरे थात स्वाना जति जुया लुना चोना हाथ तिमिलाना हाथ तिमिलाना त्यागु थका हिक्का दाना गुली छुछु दैथे यादैगु आनन्द छा द्याए मते प्राणा यादैगु आनन्द छ द्याए मते प्राण जुनिला थोनी नुयाको फिरी फिरी जाना जान सिबे झातु धन्दा कुबी मते प्राण जान सिबे झातु धन्दा नेनाजिल छपुम्मी योगेश बेडी सले आ युतनी योगेश बेडी त चिस चाहिँ सुकाबरी पुग्ने बास लामा र कासुरान्तले दिसासे वेकै बारे चाहिँ छु छु ख चिसन नि सुक्ना सिउम मसिउम लोक वाम गायक योगेश बेडी जन्मनि थय वंगु नाग पञ्चमी खुनु ख वेक बुग ठाट यो नेत अर्थैको नरदेवी बेडी चुके ख वेक बुग चाहिँ निवासैले कलात्मक छिंजिया सम्पदय टल्खेला वेकै बायना इन्द्रानन्द बैडे मा रुक्मणी बैडे ख वेकै टटा छम के न्यामो के छमदो निम म्याव छम क्याडु वेकै या 2030 साले योट्यो याना अदालती इपाजु ख योगेश बैडे बुग यो नेपाल सम्मति 1065 गुलाठो पञ्चमी अर्थैको नाग पञ्चमी खुन्जुल वेकला टियो पाखे वनस्पति विज्ञान खाद्य विज्ञान हो पोषण तत्व एमएससी याना दिउ ख श्री 5 सरकारी जागिर ने खाद्य अनुसंधान अधिकृत सेवा र ज्या सहसचिव पद अवकाश ल्याद्ल योगेश बैडे तालिकी नेपाल आत्मिक संगीत खिले नाजा वेकै परिचय ब्याचुनि माग मरो वेकै लजगा मेवे जुसा संगीत थते मन कोसाग बारे वेकै छौ ठौ टाफुडु वेकै कथा बाजे अझै पनि निनी नित्य पूजा त पुजुवटे त कोशी बागला पिना त स्वान थैबले वेकैमा फुनफुन मिहा स्वान थैगु जाचमा खलमा म्याहाली समूहको छेन संगीत सम्बन्धी रुचि दुमना मुख हो एसा मामा फुनफुना हाली मे ठुवा वेकै कण्ठ हो गुगु ठटिक सुषमा छुगो पालिस शरण वया जिम कोशी वगु पुष्प जना आना छपो वेकै चाहिँ मेपटी नेपाली मिन्जना दिस नमाने कतिला उड़ान खोजनु अपराध ठूलो
नारी को कमजोर ठाने निर्दोष माथे अन्याय गरे माँ अन्याय गरे माँ कमल उठाते धरती को पाठ दिलों का प्रकाश जब सम इज्जत पाउँदै नकलाका सक्दैन बाँच्नु निश्चय कला मिट्दैन अन्धकार नशामा रङ्गी नकलले खाली फस्टाउँछ विकृति मिडंगा हना स्वागा यंके सोसमा छिगो पालिस शरण वया जिम कसी भोगु पुष्प जना रयो चाहिँ मे गुपति वेकर मान चाहिँ पुनपुना हा चाहिँ वेकर न न्यन्य चाहिँ वेकर न म्याले चाहिँ सेका दिउ वेकर यो चाहिँ बनाइल थटाफले वेकर मामा मेप्सा हाग मिन्यना मे हाली सौन मको थमहे छिना तौतैगो कसी वग स्वाया खन दुठावले सिदो मामा थटे फुनफुना हालेगु मि योगस बेदे नोय वेकाट ल वेकल न अथे हालि ज्ञान ल चाक मचाक संगीत प्रति आकर्षण जो थथे ज्याखम छन वेकै बान चिच्च गगो फ्लिप ट्रान्जिस्टर छ जना ल ओब्ले रेडियो निनिगु तैगु रेडियो सिलन अल इन्डिया रेडियो बीबीडी भारती रेडियो ख
निनीको मे मध्ये मोहम्मद रफी केएल सैगल पंकज मल्लिक मुकेश लट्टा आदि पिनीको मे ख मेगो लिप जुजुन तलत महमूद बेगम अख्तर पिनीको गजल न निनीको भन्दिलो वेकला हाल्टका मखो सुना हाडियाना मखो मचबले वेकला मे हालिगो बान्जिया छ योगेश बैठक गायक इन्द्र नारायण मानन र मोटरसाइकल तयार रेडियो नेपाली यङको ज्यात न अनु वेकला रेडियो नेपाली निर्देशक भज्य प्रसाद शाह लगायत मेमी पनि कलाकार ते न्योने निगो दर्जन दैथे मे हालाक्यो मुख मोहम्मद रफी तलत महमुरिया सक्ना तालेफिया त ठय वेकै परीक्षण जुल 2022 साले वेकै दक्षिण नापा किरण खरेलले मेगो हो नाटिकाजे संगीत हालातग मे कति प्यासी छ जिन्दगी रिकर्ड जुख अनिले छपो नेवा मिन रिकर्ड ल छक हरिभार रञ्जिरकार वेकै त निपुल लोकगीत हाल्ट बिल ज्ञानु रानीले से छपो स्याङदली मे हाबले वेकला मोहम्मद रफी सैदी हाला बिल वेकै टापु कना उको लोक मे वेकला नेवा मेटी न्याबी मुक्त वेकै स्या न्यापी मुनुट मध्ये जिसाना मान्छन् मुस्युम नापैमा जुज ज्ञानेन्द्र न ख वेकया पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र दिसे ठुले क्वाटुको स्वापु दिकी बनी मिचोल ढासा पुस मागे चिको इलेन सुट नापमा वेकै छे ठंका होया मिनिङ कि ठुंकी ठय स्वापु कारण वेकै त राजे मुनु र कारण बिल्ला खाका बिउडो आछपा हामा मिनिने
बस मैं खहे खन यको धुन छादया खायजु छ अज्या गुस्सा लुमने वो है वही गु मग मग जिंदगी वासना जिंदगी वासना Nyanadila, Yogesh Bedi Selection of me. Not any work about it and Conswaka, Consani Purba, Jisahai Bare Koyatonka. Workla Haladi, piece of Temimo de declare upon Jisai, Chincha from Yahaladi, do Purba Raza, Ganin the man be a swap with a ranity wrong be a tagbaka, wake over, Purba Raza a pretty bower, man be a gun at another undajaja, tower, so Oman be a pretty car. Daga choten to Jisahai Bare at any theatre Patika, Facebook a Kedar Street Pakintani, Tunnel Lea Sabar Nudla. Not in Conswaka. Weka mojbele 2020 साल चाकाटाको निकुञ्ज स विद्यालय भर्न जुल उले स्कुलिया क्लास सुर्जिन हो डक्को विद्यार्थी हो मास्टर पिन सक्ने झोली चुना सुषमा जे मियाहालीमा ठटी मियाहाली चलन उ टाइम एली भन्न चाहिँ नि मियाहाली चाहिँ चलन दो अनि चाहिँ श्रीमान गम्भीर ना पहुँचे नि गाउँ चाहिँ गीत नेपाली रावपति मेन चाहिँ नि मियाहाला मस्त क्लासे हुने चलन संस्कार चाहिँ उ टाइम पञ्चायत चलन ढु जुल अटे हाली में लीडिंग वेकला ये गुजियात ना थनन से स्कूले जुगो सांस्कृतिक कार्यक्रम में दौड़ी ना मिहाली गुयाना दिला 2004 साले चीनमा प्रधानमन्त्री चावेनलाई नेपालले र उबे चावेनलाई वेकअप नि स्कूले निरीक्षण होला वेकै समाने छौ कार्यक्रम या लस्कुस में देख माउला ओग इला वेकला हे लीडिंग ना लस्कुस में ना हालातला आ न छौ वेकै यसले चाहिँ नेपाली मिन्ने सपना भुलाए सारा आंसू पिए जाओ मंदिर माँ तिम्हारे तस्वीर लिए जाओ सपना भुलाए सारा जन्म जन्म न भूलने आँखा दिए जाओ जन्म जन्म न भूलने आँखा दिए जाओ एक सुर बांसुरी को सपना भुलाए सारा आंसू पिए जाओ मंदिर माँ सत्य तस्वीर लिए जाओ सपना भुलाए सारा
छन प्रेम का निशाना दिलमा मिटाई जाओ छन प्रेम का निशाना दिलमा मिटाई जाओ एक लाश को चितामा बत्ती निभाई जाओ सपना भुलाई सारा आंसू फेर जाओ मंदिर मां सती गई तस्वीर लिए जाओ सपना Nyanangela, Sako Banastome, Tomi Chitaga Yo Mohutani, Swim Gaik, Yogis Bedina, Utka Yopati Mika. Worka Tapukata, Sakar Weka Red in your palace house yatna, Worka Yetani Hitesi, Natika Data Workla, Natika Day Table only, Natika Day Table and its of means any. Lataling Gardens, Nibia White Yatan Natoni. Okay, means we are Tomation, Nana Murtaka, Sola, Vokulans of Vonatla, Hanas and Nika Sugar Vomle, we got a me bala and towel, and not that as Kinkoni, or not they now, 12 minutes any later to meet us any me root duty, any worker, any brober under Bartati. Okay, told me any worker on a Yopati Kachitana Yopati Kabanaston Pati Misara Baharmika, Anna Koswagayanke. Tukta weka sangit priti akasan juno school ya suat minsa sangit probin nara takalita takal tha yanka sangit talim kak bila weklan darshan das shreshte pakhena sangit sekatla darshan das shreshte sale weklan top mache mehala digdo tha sangitik guru kotha narraj takalwa darshan das shreshte na weklan guru nala ta Tan Darshan Das Sreshta Kata, one Chenchisan Chene, Wakai Pakana, Darshan Das Pakana, Yukuchan Chisan, Yoa Mitotan in Yunodo, Tara Thomas Swim, Darshan Das used any poetic sorry Komoro Chisa Shu, Piriguram, Darshan Das Resta, Aletani, Durga Lal Sreshta, wake up in so much and it's how you toilet to pick her, Chinipal Basi sang its secretary at Hauchalando, Durga Lal Mitsuima, Darshan Das Letima, Piriguram Mihalima. Ripoti duro program jane program na okhniat ni monta wekai bare program jin tayar na tyo kha kane lai ठीक na tyo kha thau hana chani ji chani योगेश बैद जुना मुरु पति चनि दुखद खमन मला वेकै कार्यक्रम तयार या मला ने थौ चनि तो लाइभ को थचनि जि प्रसारण हुँदा थो जु लाइभ चनि दक्षबे नापा पति चनि लाइभ जुला ठके चनि डोन बिरन जुया फु गल्दिना जुइफु ठके चनि 6 महिना नि सिपुनु सुझाव न वेदिवा आसेना अला हना चनि स्वाका हके 2004 साल स्कुले जुगो छौ कार्यक्रम में दक्षबे नापा वेकला सिटिजन श्रेष्ठ या पुरुष नारी दिवस रजनी सारिक योग पर्दछन् बोलिए म्याहला दिउजियाजन ठोमिए संगीतकार दर्शन दास श्रेष्ठ क वेकला दर्शन दास श्रेष्ठ गुरुनाला टसा वेकै संगीत रेकर्ड ज्याचुङ मिटास दुगु मुसिउ आछपु हाना चाहिँ नेपाल भाषा मिनिने
गलाया लाजिया वनिया जिशो थामिखा पर लकता Nyanjila, Sapa Barnes to me, Toscan is do me, Mona Chotman, Nula Chomopati, Duntanka Dwamopati, me Hama, not any Odletany, Dunisha Hlat out your sheet, to me, it's any 2 meets and season 6 now, Moshum Pati, Zonakobi, Nepai Kobi, Ale me Kobi, Durga Lal Sesta car, let's a new work at a work and meet them, sing it empathy, any new Bajra Sari sing it car. Sakatani Yogas Bade Zoom. She Durgalal Marsavio any hot color, Santa head, Hapti color, Santa Hapti hand, Ratno Soba Yakatu Soletani, Mita Bimos and Judo, Katani, Yogas Bade Junas and Scoots a person, and they do that on Lumashuodo. Durgalal Marsavio any, Gopati Rosnaka, or Rosna sing it there, Niaketa sing it, Barenat Nemua, Google means you out there, can Migo Patiat and sing it Solo Solon and Atni, or Migo Bon Shetani Mitar Viawi Catani, working out any Yogas Bade Juta. Let any work on a pass net out that on Lumashua. And a Conswaka. Work is sung it pretty lug update on Yakotuna Miahaliban, the Lipa Palhe pass me Muna Miahalian at law. Work of Bank Miahali set on Ganapa, Miahalim the Gasamazan sheet on Ga, read in your pale Prasaran, Jugunapal pass a Jiban double Jatule, Newa Miahalta Thadla. Workland Tuxben upon, read in your pale, Newa Mihaladigu Cons, hold Unterbat activity do. Tana Lipa Workland, read in your pale, Dihazat Pachisale, on a Napango care by me record. Go me to a Koti Piachi Sajindagi car, Toy Rotana car, Kiran car, Sangit car, Nati, Kaji Sresta car, Anine, Toy me.
खंचा जोने रहे मन के खोलो तेरा पठंचा कट सत्ताट जिंदगी मगने कुआस जस्तो कट प्यासी जिंदगी बुझुआ पसंद जस्तो येना दिल चपो बाने सो पुलाउमे आना चाहिँ खसवा गायंके वेकअप में ल्यान्जी ढुङ्गा संगीत क्षेत्र रुचि दुपे पास में प्रेम डोज प्रधान राममान त्रिसित मुना रक्तकाली छौ सांगीतिक कार्यक्रम या उतपे वेकअप सन जाजो डेगाल थजौ जाजो लागे वेकअप सन नुनु मिन डेगाल वेकअप रेडियो नेपालले दुगिन ढुङ्गा अनु वे वनि या छले इले बिले ज्याचुनी छक रेडियो नेपालले आयोजना मिसा अधिकार मे देखत शान्ता श्रेष्ठ रत्न शमशेर थापै छौ योजना बिल ओग योजना कठन रत्न शमशेर थापै रचना होतराज शर्मा या संगीत योगेश वैद्य मिरे करना दिल आ छपु मे उपति नेवा मिने जिम्मे हाला गुली खोए गुडो दिल योगेश वैद्य छको बाना पटे फुलाउमे आना वेकै खसवा गायंके वेका सांगीतिक खेले जुजु तगो मचे सम्मान शिरपा प्राप्त जोगु 2026 साले रेडियो नेपालले आयोजना जोगा आर्निक संगीत सम्मेलन लिउ जुल 2028 साले राष्ट्रिय गीत सम्मेलन नाप जुल 38 सन् 1996 साले विख्यात त्रिशक्ति पद 2052 साले छिन्नलता शिरपा 38 सुप्रबल गोरखा दक्षिण भाउ तेस्रा न प्राप्त जोगु वेकै मी मध्ये बालापति नाचा चिसरा हाकिट नो मी खतन खवाउडो सपना फुलाई सारा रापटे वेकै हिट मी मध्ये छपो सपना फुलाई सारा आँसु पिएर जाओ मन्दिरमा छ तिम्रे तस्बिर लिएर जाओ
जन्म जन्म नखुल्ने आँखा दिएर जाऊ एक सुरको सुरीको बिन्ती सुनेर जाऊ छन् प्रेमका निशाना दिलमा मिटाइ जाऊ एक लासको चित्तामा बत्ती निभाइ जाऊ ठोमिए भावा ठक्काचको ठुइके थाको खम्पुट मार्मिक खन्डो गटके ठोमिए नापाङ निज ठुइके थाक मजो ठो नापाङ निजुले सपना भुलाइ सारा आँसु पिएर जाऊ मन्दिरमा छ तिम्रै तस्बिर लिएर जाऊ इच्छा चाहना डक्क लोमगा खया हो जी मुने टयाटेको छङ्गु तस्बिर जुना हुटाउ ल ठोइ कोसो चुङ्गो जन्म जन्म नखुल्ने आँखा दिएर जाऊ एक सुरको सुरीको बिन्ती सुनेर जाऊ ठुकै अर्थ जी सिकम भ्या जन्म जन्म नखुल्ने आँखा दिएर जाऊ तैको खपो पासा केदार श्रेष्ठ के दिन भ्या वेकल छ वनिको जुसा जिटा साना हुटाउ तैको अर्थ तयार ल मिखा टीसीको अर्थ मुनु सी उटाउ खा वा मिखा टीसी टाउ वो सिट ठाउ ल ठोमी गठी सृजन जुल्दो बारे योगस बैदे छटवाच खन्जिना छ चुएन ठ्याट नठो आ निदा निस थय मिचक डब्ले yana ठोमी चाहिँ बाला मिजिया हानस का छिपन त निगिजन सपना सारा पुराई सपना भुलाए सारा आंसू पिए जाओ मंदिर माछ तिम्रै तस्बिर लिए जाओ सपना भुलाए सारा जन्म जन्म न खुलने आँखा दिए जाओ जन्म जन्म न खुलने आँखा दिए जाओ एक सुर बांसुरी को सपना भुलाए सारा आंसू ठोमी त ठने दिका आ हन चाहिँ ठो लेख स्वाका हंगे ठोमी नाटककारी श्रेष्ठ संगीत बड्ड याना ल मिटयार ज्या प्रसारण जुबले अपोष्ण एक ल छपो बिजडको मिन सृजना जोगो महसुस जुल ठो जुल 2045 साल यो ख मे सार्वजनिक जिरुका वेकलन मिचुमी शिव अधिकारी ममुसियो छनो रेडियो सगरमाथा वेकला अनि मे चुमी मसिको भोटा चोलट ठोमी लोक वागो नेपाली मे मध्ये छपला लिपा 2062 साले ठोमी छायाङ्कन जुल आछको नेपाल भाषा प्लाउल मगतो नोया मेख ठो बालापटी मे मध्ये छपु मेख केबडो स्वाडो ढापटी नेना दिस ठो बालाउ जितन बालापटी मेख
Nyanandila Banstone, Suna Banlag me citizen of Julia, Tommy Banlag, the opposition of Anuman Yamako, or just come Banlag me to a surgical pinson, Sadaran Cortans Gavia. Or here, Yovis Bedina, not a hack up at the sopna for like Sara let out at me, to the local way to work a money, but any Mizarem or Jazana. Yogus Bede, European Ratana car raping, Dragalal sister, Rotma Samser Tapa, Isor Bollab, Raman, Trasit, Kiran Corello, Meme Pinka. Wake up point and Natica is rested Sonita, provide Zugo Condo. So in your toe underbata, Tonknet Senatuna Jerka Young Yesle, Wegla, Totally Sobiatla, Tonknet, Jibonita time Biatana. Jibonita is on time be money to get you, but you work a condor. Talk Capitatum design Jigos of Tauha, or Yaw Lizard and sooner Darsnik Covitation Tagmotani. Tonkne weka ilonla nere boise jonko yatyo ijla weka jonko gubreti mochusa nyawa sanskritik tha baisan wego jonko lasta weka ta nyeto pintuna durga chane thona pa pulangpati lekh bana tano la sar weka chane jonko tungkal morungkal chisa time ko nere ka tala sar nere pulaw na chane jonko jiu kha sa thochi sam mushuna ji phu kha sa chane weka ta chisa lumangana tuna Weklan Tayadi can Tonkne Weka Napasa site Odyan Yaja, Kinder Jachamudo, Kala Napana site Vanadi, Weklan Naza, Rabindranath Tagore, Prem Chandra, Sarasan Pinu Sapusuyadi. Weklan Dev Dasia Upnyas, Zokohe, Nikotakal Lisaka Vanadla. Dev Dasis Song Kipana, Weka Yotra, Sarut Kanye Dev Dasta, Weka Moya, Sarut Kanye Dev Dasa, Upnyasia, Molik Shankabla, Bikriti Habla, Dine like Atia Mujuri, Weka Akros Kondo. Onion it Topu. Nyapalimi. Nepal mera उपहार हो यो जिंदगी
घम छाया को नेपाल मेरा मेनाजिल छपो राष्ट्रिय गान तो मिनिया जिदा छौ टाइम एचने इ लुमसिल गो इले ओ टाइम एम वीरेन्द्र एचने राजा रोहन जु ख राजा विषेक थायु खल राजा रोहन खला ओ टाइम एचने काठमाडौँ उपत्यका हेचने तस्का चाहिँ समानातम पञ्चथे छचर हेचौ ख अले ओ टाइम एचने रेडियो नेपाल चाहिँ तीन खेले चकन्दबु खोला मञ्च छौ चाहिँ सांगीतिक कार्यक्रम याव ख रेडियो नेपाल पिनी चाहिँ कार्यक्रम याव सांगीतिक कार्यक्रम याव साइड वे जिमा उले त ओ टाइम टक उले वेक छन रेडियो नेपाल दिने वार्षिक कार्यक्रम जाना छ तर थे पिनी वया सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम याव पति उडक्से नापा जिमा वे कार्यक्रम में वेक चाहिँ योगेश बैदी जुन थो नेपाल मेरो मि हाला दिउ जिता थोन चाहिँ मिखा चल चल मसु वे कै मि हालियो स्टाइल अलके दु छक्क चाहिँ चुएसया लामी पा वेका मि हालियो पति प उपरि वेका प ख वो चाहिँ प जिता थोन मिखा लुने आजु योगेश बैदी स्पष्ट वक्ता ख वेका मने वो खन्टपिङ तयारी नेपाल दक्षबे नापा सार्क सम्मेलन जुबले उके लस्कुस मि दार्जिलिङ सिक्किम वो पिनि पाखे लस्कुस मि हाकल ठोखे वेक्न ठगो छौ पत्रिका नेपाली संगीतले लागि थपिन्छ टन मन ठग्न योगदान दिन तर वेट चाहिँ थप्नु चाहिँ मौका मुबिसे दार्जिलिङ सिक्किम वपिन त चाहिँ मेहाका चाहिँ लस्कु स्याक लगा वेक्न चाहिँ नुले स्याका चाहिँ विरोध जना दिउ ख वेक थे विरोध या त न लिचलिमपट्टि म खोज म निदरमपट्टि गायक न ख
वेकैके छौ नेवा पत्रिका नेवा संगीत ख चकनी मफो कारण छुजिरका न्यावले वेकन ठटिली सब यादल झिके कटना या जाया पुटमरो भुयाके चिता साप्य अले झिके पुलागो बामला बानीडो थुपिया झिउ चाहिँ असफलता कारण ख छिपी चाहिँ कवल लिएको पछि लिएकोपट्टि झिके संस्कार डोट घाटन वेकन चाहिँ खेल इटा नांगो पत्रिका वेकन चाहिँ लिसो बियादिको जिता डुमसु अनि वेकै आर्निक मी बारे ठजाउ टाफोटो नापे मेरेको न्याप्न निनीको मन ठिकेको तर ठाउँकने निनीको जुको मको सुएगुन जुयाउल ठ इ मा ख इ कठा वनि मा वेकला छटा ठट्न तयाडीको जिगो मे जनसाधारण सुया बौद्धिक मनुटेस येको खण्डो खन ख वेकै मे चाहिँ साधारण ल्यास ल्याम जतेसन सुया न छ बौद्धिक मनुटे त चाहिँ वेकै मे अपो योपटी खण्डो आ न छपो चिस नेपाली मिन्ने ठोचने वेकै चाहिँ स्याचने लिपाङ मेजी रोपेर छाती भरि ठापटी मे नेनानी छ रोपेर छाती भरि गजल का को सहरो परेला भाटियानी लगाऊ छन्दो सहरो रोपेर छाती भरि विराम थिए न केही कुछ जाने माया मेरो विराम थिए न केही कुछ जाने माया मेरो हसन मनाए खुशी गुरास का ओठ हरो परेला भाटियानी लगाऊ छन्दो सहरो रोपेर छाती भरि नशीला खतरी सलकाई छाया संग मेरो नशीला खतरी सलकाई छाया संग मेरो दिन्छन् सौगात भनी गहिराई दो बहरो परेला भाटियानी लगाऊ छन्दो सहरो रोपेर छाती भरि यौवन का सपना जति डूबे किनारा संग मेरो यौवन का सपना जति डूबे किनारा संग मेरो अलझाई पैला पनि रमाऊ छन् मोरहरू रोपेर छाती भरि गजल का कोशहरू परेला भाटियानी लगाऊ छन्दो सहरो रोपेर छाती भरि
न्यानान्दिल योगेश वैद्य सले चाहिँ दगले लिपाङुमी जिसन थो जाजो योगेश वैद्य चाहिँ वेक स्वर्गार जु चाहिँ सोके वेक त लुमङका बिचाहाका श्रीरामले जेसे कथा चाहिँ न्याका चुनाउ जुल आ योगेश वैद्य छिगु चाहिँ न्यनि मरेर घोषणा वेक यो चाहिँ ना छिगु न्यन दया छुंडु वेक मे चाहिँ सरा लेनातनी जब तक चाहिँ नेपाल दया चाहिँ वेक मेना उले तक जनातनी खैतला योगेश वैद्य छौ टाइम जिमसा निनी खाना जन्मपट्टि चाहिँ व्यक्तित्व ख वेक चाहिँ उ टाइम थन जिमथा नोट ले छक छे चाहिँ वेक बाला चुना चौ ख वो बाला चुना चौ छे वेक बाला चुना चौ छे उ टाइम कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारी न चाहिँ बाला चुना चौ ख वेक पि वे छक छे चाहिँ बाला चुना चौ ख वेक पि इले बिले शनिबार टाइम चिकोले टाइम कसी चुना निम चाहिँ खल्ला चुनी न जिमसा ख तर वेक चाहिँ जिमुतले चाहिँ बालाचुना चम जुसाना चाहिँ जिमसा चाहिँ वेक चाहिँ योगेश वैद्य त चाहिँ गोसन खना मन वेक ठविल अफिस चाहिँ अन लुक लुक ल्या चाहिँ उलिया ख तले चो पिना प चाहिँ खनापट्टि पिनवया खनापट्टि नि बानी चाहिँ मरोले जिमसा वेक पिनो म ख ख्वा ख दङ तर वेक न प खना मन तर वेक या जहान न प भाषा चाहिँ जिमसा खला न वेक जान चाहिँ तोइस चम कने जापानीज कटामल थे चमपट्टि ख हिस्सा दुम जिमसा खलाले वेक लन चाहिँ मन टेक निलाय चाहिँ खनै वेक जिमो वेक त वेक बारे जिमो स्मर्ने दु आ टुक्रा चाहिँ नि योगेश वैद्य चाहिँ मरु सोके चाहिँ श्रद्धाञ्जली कथा चाहिँ बिचा हाका छन् चाहिँ श्रद्धाञ्जली देशा छन् तो जाजो न्याना श्रद्धाञ्जली चाहिँ पिन छन् शशि राजवंशी प्रदीप वज्राचार्य उत्तम बहादुर श्रेष्ठ कान्छाभाइ कोजु अजय श्री रत्न वज्राचार्य मंगल देवी साक्य पौर्व डंगोल अनवया रूपकुमार साके शान्तराजु जुजलपा चिसा यको डन्यनस्या मुसी म योगेश दाई तो डे टोटा चल दुडुङ रहे बिचा हाकार का वकल चुइल थटे राजवीर डंगल जुना बिचा हाका दिउदो नवीन ठेचुमी जुना चाहिँ बिचा हाका जु दिउदो थटे बेका कृष्ण श्रेष्ठ जुना हार्दिक श्रद्धाञ्जली चुइ दिउदो अले चाहिँ चे दुर्गालाल मार्सा बेका भज सुमन श्रेष्ठ जुना बिचा हाका दिउदो प्रवीण वरुण बिचा हाकार का चुइ दिउदो थटे जयप्रकाश साके जु ओहो तस्क दुखटाला सुकाबडी पुब्ने बास लामरका बिचा हाकार का चुइ दिउदो थटे कृष्ण चित्रकार जो सुकाबडी पुब्ने छ बास लामरका बिचा हाका चुनारका चुइ दिउदो पद्म महर जना बिचा हाका चुइ दिउदो विनोद श्रेष्ठ नाम वैकुण्ठ बास होस् तका चुइ दिउदो थटे गोर्की श्रेष्ठ जुन दुनुलन ह्या बिचा हाकारका तै दिउदो चन्द्र श्रेष्ठ जुन बिचा हाका चुइ दिथेन तुन राजु वज्राचार्य जुन सुकाबडी पुब्ने छ जो बास जिमरका चुइ दिथेन तु हरि नरसिंह अमात्य जुन सदा हार्दिक श्रद्धाञ्जली चुइ दिउदो अले केदार श्रेष्ठ सुरैहरुका चाहिँ चुइ दिउदो थन केदार श्रेष्ठ न डठी खौडो केदार श्रेष्ठ यो पटी जति गुपटी जी साहयो बारे न वकल चुइ दिउपटी जिम फेसबुक हुन्छ नि ल्याका यो ख थटे राम भक्त कास्ट जुन बिचा हाका दिगुदो कृति लभ जोशी जुन बिचा हाकाट ल रमेश कपाल जुन न्याना दुखताल बिचा हाकेर काट दिथे माधवलाल श्रेष्ठ जुन बिचा हाका दिगुदो माधवलाल श्रेष्ठ जु वेक ठुङ्ने बिचा विदेश श्रेष्ठ छ वेक चाहिँ मुसुमपट्टि खसको छ म थटे सरोज साके जुन बिचा हाका दिगुदो सृजना तुलाडर जुन हार्दिक श्रद्धाञ्जली चुइ दिथे टुटो श्याम राज बिचा हाका दिगुदो रुट कमल महर जना न चाहिँ थन मैनपट्टि चाकाटोपट्टि चाहिँ फोटो छ्या हो अलाम सजात हार्दिक श्रद्धाञ्जली योगेश सर अलाम सजात जी तपाईले पनि यो प्रोग्राम सुनिराख्नु भएर छ भाषा कतिको बुझ्नुभयो थाहा भएन है तपाईको नाम चाहिँ आज मैले चाहिँ हेर्न पाएर मलाई खुसी लाग्यो धन्यवाद मनोरमा तुलाडर जुन सुकापट्टि पुग्ने बास लामरका चुइ दियो थटे चाहिँ मन्दिरा मानन्दर जुन चुइ दिगुदो अले रामेश्वर मिश्र श्रेष्ठ न बिचा हाका दियो ठुक्ना चाहिँ सुनिल मूल चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली योगेश दाइ दै दिथेन कीर्ति सुन्दर जोशी जीवन श्रेष्ठ राजा साक्य अनि विजय श्रेष्ठ सुरेन्द्र वज्राचार्य छतराज वज्राचार्य चाहिँ नेपाल भाषा संगीत खेय छ नगो वेक सुकापट्टि पुग्ने बास लामरका दै दिथेन ब्रह्मदेव श्रेष्ठ चन्द्रदेवी साक्य सुरेश ताम्राकार जोगरत्न वज्राचार्य अजम्बरी छैन संसार यो छैन जीवन पनि कसलाई कतिखेर लाने मृत्यु बस्छ दिन गनी जन्म दिने केवल एउटै मात्र बाटो मृत्यु हुन कति हो कति धेरै छ बाटो नेपाली संगीत जगतका वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार श्रद्धेय योगेश वैद्य प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु उनका चाहिँ वेकल चाहिँ सुयादी बलराम मानन्द अर्जुन बिचा हाका सुकावटी पुन्छ बास लामरका चुइ दिउदो हटे मदन ताम्राकार जुन सोस्यार चुइ दिउदो थटे चौथी महर्जन जो अन भूषण श्रेष्ठ सानछोरी साक्य महेन्द्र साक्य त्रिप्रसाद ढौबरेल
प्रकाशमान सक्को पूर्णिमा साक्य मोहन मानन्डर अनुराज जोशी सतीमन जोशी दाई या चाहिँ तहरीमा क्या बाजु खा ठटे अपर्णा प्रधान प्रतिभा मानन्डर ठेका वेको सक्सन चाहिँ बिचा हाका दिउदो वेको पिन्टा यो सुबाडो आ ठठेनो टुन चाहिँ उखन तिने मोरमपट्टि छि चाहिँ प्रिगुराम दाई यो बारे न चाहिँ कार्यक्रम डेकाटी दु कने इस्यु चाहिँ शनिबार जाजले चाहिँ प्रसारण चाहिँ वो जाजो चाहिँ 6 व 5 नेति जाजो दु आ ठाउँ चाहिँ चिसना चाहिँ मोरमा चाहिँ योगेश बरिटा साना श्ररान्तले दिसास ठाउँ जाजो थन्सँग कोचाके